Huine ko hui. Lure ba? Hey guys, welcome back to another video. Ngasigi video sida su aiga Vidyathoi challenge tawjagani. Ngasigi challenge asidi no hands challenge ne. Masida tawdoise khuda khut ani je maning da thamaga smile toraga chabani challenge ne. Ado minute amagi manungda kanana hena faidagi yamna chai natraga kanana hena thuna chaba loibage habdo admaina chaba loibaduna first adine ado hujik kai chana bano habdo uhanjarake hujik ahambagi challenge to chaja doise watermelon je piece ka aga changmana na thame aduga hujik challenge tawjarage hujik 1 minute ki set tawjagre Butadi, the time starts now. 1, 2, 3. Vidyathoi ki lamba kale roi masu malik kare noi kangi mai pra empty ore ma ki to ai di yaure slide over ma la ha do yaad hai ba ado si first round je koi ki miss Vidyathoi na kare ye si bas second round da mu sat piragani doi dadi second round chala si Mathangi challenge asina soya stick challenge ne simu 4 se Sigi round di bani mang draw chatle aduga si soya stick se haute ba nahan gai kano kai ba dira oh nahan ge chap to hadiram ni ha sidi local bakery product ne baduna ya gana haute do sai ngai da dum matam changre do nai bani si dum draw chatle sigi round ma di aduna mathangi round da bu ko rasi Mathangi challenge asidana lapoya se khoigi yana makuji khoga chabagi challenge ne No! God, please, no! 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 Lui ter mai quando ma to sne de nong thai sai ding am dre ka hai ma je khat na si dikra
hada de kan ngam drama le ka na ai sikyan tan sai ni one oh no sigi raw de zo mung ya thoi na ka le cha ba ki lam da ta ma ko lam ba ya the ai ki tan kha wa le video sa ko video do ta di sigi raw de zo ya thoi na ka le ha zo pa da ai ni 0 da lai de ini guys let's go to the next round. Mathangi challenge asina fruit juice challenge ni masi khud yaudana thaktori bani using brain si 1 2 3 Udung. Okay. Boleh. Timung lao. Ya, gitu. Boleh. Timung lao na ngam leo na. Aku tadi ngam sakit ini singkuangan na tak pernah ba. Sikar sibiong. Aduh kau nak ngam ni ya? Oh. Aku thale. Mene apa kali kada ngam kada bida thana sih suka ayah aku sabi challenge to ba ya na ngam ba. Mene apa phadri ho na. 30-45 second na ngam ba. Sige round se mas ba thana ka re ai pra kasi di ai pra total loser wala. Mathangi challenge asina mayam chujak sabagi challenge ni chujak aput pane size khud yaudana cha doine husek Ya, benar memang tu bilang saya kau mesti ada. Tu mesti ada yang modal tu mesti. Pak amal kerana tu ni capai di challenge. Jatuh lagi hand bang ni kucing bersing. Komen bibir oh. Unarakan atau sih? Unarakan tu capai balance, capai challenge ready ni tu lagi sih. Berapa? Muka lu sendiri kan? Ang kanya handbag din natin si Jelly. Ano nga? Ang sige po, challenge. Si mga bilatong nagkarya ay nag-iaptap ang rep. Ano nga? Mga pagdukoy na. Ay, nakawa pagdukoy na. Bilatong mga pagdukoy na. Ay, di na po nga kaya. Huwag man sa akong na. Thank you very much. Share, subscribe, bell icon nanti mo. Juga, matanggi challenge video yang binita di kara buat challenge to biro. To oke have to comment sana biro mo. Juga si chatting sih, makanya tu ya ya, si pot saya balik kalau itu kan. Pot sih kaya lagi berapa komen asa. Lagi hari sepuluh berapa? Tanam pot sih kaya lagi tu dia. Ada dokter ni tahu dari ni. Mana video sih, kita mak thank you very much. Matanggi video dari sana. Bye bye. Bye. Oh. Take care. Matanggi challenge asina lapoi asi makhum jizu yana khoga makhum mai nang yang kana Tuhan sudah kan. ya ya sai aku pun juga harus sekian hari kan udah ini
walking challati